chu brazil tu an gut kan tlai na tu thana hin Air France flight 139 hijack nak kong the thlat nak kan nei lai. Very exciting moment. No, now it's really happening. Kum thong kha zakwa somli pasaria kham Palestine ram then nak ding resolution chu UN a chua pi araksi May ni hleili thong kha zakwa somli le pareta kanan ram atlaw chang mi chu Israel ram ti avundir than asi lai ram nak panin an ram abi deu chuban tukin Israel ram vundir asi tika Middle East chu na ngam tuklo kum thong kha zakwa somruk pasari avun si 6 days war ti mi niruk chung ral tuk nak avun thau chu tika Israel ram kiang kap I a ummi Syria Jordan le Egypt pol na he anboni phom na US ni Israel lo ava pi ruanga Israel ni teina nga lo ok thati lo 6 days where niruk ral tuk nak avun donga chun Israel ni aram kiang kap rampol chu achu na I chu hlani an ram nak in alet ni bak in Israel ram chu avun kaw chu ruanga Palestine na le Israel na ki zaiti mana ai kom ngai ding le ai rem ding an city lo kum thong kha zakwa somsari paruk July ni kulani sari vanzuang long hijack zong he Palestinian ral rang pol ni Israel teirul cham nak a antu ami ase kum thong kha zakwa somsari paruk July ni kulani sari asi Israel quality Tel Aviv in Air France flight 139 to Athens leipan I zuang ding in item flight 139 ni aphur ding minung tam u chu Israel mi phun juda mi phun Israel mi juda mi phun an si minung za le pathum juda mi anitel khol tlong ding mi le until report security check nak a check via an se hi khol tlong pol lak a hin Athens drone item velo mi terrorist ral rang an ragitel ve van long chunga hin minung zahni le somli le paruk an thu atam u chu Israel mi an se van long chu vole in asan nak a avun zuan tika seat belt tai som phoi anga chang tia signal chu avun chewi hi signal hi ral rang po jong ni chol chang khram thok nak ding thai ter nak signal an man ve passenger pol ni chun pa pathum le nu pakhat mei thal he an thut nak in an vun dir chu an mu ral rang na ni hin handgun pistol le grenade pin phoi chi aniken na thin phang mi passenger na lak a chun Israel ti za mi William Hathuf le anukum somsari le pali mi zong ani telve We knew these people wanted to kill. Sarah Davidson zong ava pale afale pani he na he ani telve van long mong nak lei cockpit lei a hijack tu na chu an valut cholve van long chu lamdang leya mong ding le radio I chon biak nak vial te off veer ding in captain chu an chen air traffic control tu na ni chun Israel cho za sina thong an than chali Air France flight 139 chu hijack ACI Israel Prime Minister Isaac Rabin chu chatial mi in thai ter asi atu hi chu thai ter nak chatial arel liu tak tak ase footage of the moment he receives the news. Prime Minister Rabin ni chun mi pakhat achon chol ahaw Ministry of Defense building tang leitang athu nak a in khan pakhat I thlalang ong angei lo I bomb proof ase bom jong akhan mi in khan asi chu Israel ral kap thajang thon ter tu na nak asi 24 hours in chu leitang in khan chu ani ong mukhabet sir ni PM nol bia avun thei
mukhi besser hi ral rang thua tu ral ka phuai tu lu chem chang ase besser le thi shuai mi na hi chu hlan van long hai jek mi chan nak zonga anrak itel ve chang kumthong kha zakua somsari pahnia khan a thi shuai mi minung hlei hni he van long rian tun ban tuk in ani hruk ai airport a hai jak tu pol anrak phom chang na terrorist pahni an ka thai khul tong zareng lo anrak chan kho na Israel airport na chu Iran ring ding in thai terror an se ahlan pia Palestinian ra rang na ni van long an hai jak mi chu Israel airport a an rak tum ter ton bal tu tan zong Israeli an tum ter thana chun betsar ni rak welcome ning ai fiang ta tak changlai traffic rather torel tu na ni chun rak zau so lo chu zeitu kho mi an ngei phone lo and wait. an zong long chunga chun hijack tu ni chun thong avun than PFLP Palestinian tapung an si nak avun chim a hol ning ochoi chu German asi nu zong chu German thiam ase The woman is also German. khol tong na chu an passport chu aviar ding le an tak check viar ding an si nak an vun chim yi an be chim ning ani ro cher ta tak Sara Division Vapa chu Israel Division Force a flight navigator si a identity card chu ama thina kalambak ase ama an check hlan shima atlaw der how Go so fast. They squeeze. an se kok dura durlong mia an sanman Come on, where is it? With seconds to spare. van zong long ni chun Israel lei apan lo ti rather torel tu nani chun an vun thei North Africa i Libya ram lei apan ram dang Israel chawza nol ngei lo nak ram asichang hijack asi nu nazi pani le cheu avun luani van zong long chu Benghazi airport a antum ter Libya ram hi Palestinian tan tu ram asi tapung nani chun Libya president sina van long ti thun piak dingin an hal van long chung chu alin sa ta tak The passengers suffer in sweltering heat. nu pakhat petusi mahatel ni chun fapoi asina kle apochung afa chu athi aphan nak tapung sina achimi tapung nani chun anjang fa I ani chu an chuater nazi pasari nuwa van long chu ati khat tatak ton somli le pahi he chun azuang thani apan nak dingram thei asilo Unknown. The freed woman is flown home to London. poinu mahatel an chuater mi chu London leya akiu thani Israel chawzani ama ton beru anak le bihalding in agent afiel chol mahatel ni chun van long hijack tu po chu Palestinian tapung an si nak le tapung palilak a mi pani chu German mi an si nak arak chim agent ni chun tapung man thak na api I man thak a chun pardamen half na an si ti an vun ifiang German tapung ti nong tatak mi an se besar cha chun thei anuam ngai tapung cheu khat na chu Israel thua ding in an 20 tinak vasiko khozeya da van long chu an tum ter lai zeiruang da van long an hijack nak ruang asi an thei khori lo kumthong kha zakwa somseri le parok jun thla I Palestinian tapung pol ni van long an hijack thong chu akar man tatak France jet was hijacked by Palestinian guerrillas today. On board, some 80 Israelis and 157 other passengers. Israeli tiza mi fapa Robert Zong van long hijack mi chunga aidelve Libya an chua tak nazi pathum arau nuwa tapung pol ni an van long chu an tum ter chang jinglei khuwa avun dei I passenger nani van long pong kam I ral kap adir mi na chu an vun mu chun avun si passenger na chu terminal building thing chung a an er na
passenger nani jun Uganda ram Entebbe airport a an ti an vun thei na East Africa I ram me te a Entebbe hi tapung nani ral ring tein ani thim mi sido se Israel copy Tel Aviv in mail thong mi le zanga a hlat nak asi Israel commando nani an ban phak lo nak ram ase Uganda rama chun dictator Idi Amin chu ram hruai tu arak se He's famed Idi for Amin being hi mi eccentric choi khat kai and unpredictable. mizia zatam asi Idi Amin chu media cheu khat na he Entebbe airport a chun an rai passenger nani chun amma chan tu dinga an rak ruai za pe beng bu in an rak lom Let's break into applause. asina im passenger nani an thailo mi chu Idi Amin ni azi arak khen man changi midang hoi kom arak ngei chang oi kha chu Idi Amin hi Israel he hoi tha tak an rak se asina in kumthong kha zakwa somsari pahni a khan Idi Amin ni Israel prime minister sina ral tuk nak van long hlan arak khali Israel prime minister ni arak sen lo churonga Idi Amin chu athina hangi a hoi arak khini Palestinian chu arak hoi kom Israel al kap na chu tapung pol ni anir liao ase van thata Israel al kap hoi tu lu chem chang asimi mukibetser chu experience tra angai mi le sapel thiam ta tak mi ase chu hlana khan mukibetser ni ukandar al kap pol hi tin tran arak kai pi nai an chambau nak te a thai ta tak thong pang tha dang a thai chap Uganda ram Entebbe airport chu Israel construction firm ni asak mi araksi airport le terminal building ansakning blueprint vial te avun ngei kho Betser ni chun tha te in avun hlalai ral kap he an kal hlana building tuning vial te thei di masak a haw building hmaileya chun lu na kutka pasari a I in ka pathum le adang pali khual tong an nak khan lu nak kut ka he chon ni khat ni zan avun si an mi rian mi na chu muilak a tuang la ya I ter an se chon ni zan le na ji panga a chun tapung na ni Israel chawza sina an du mi an thei ter chang They want dozens of jailed terrorists released. Palestinian tapung Israel chawza ni an thlai thong an thlak mi na chu chhuwa dingin an du I chu lak a chun Japanese misual Ojo Okamoto Israel airport rak phom tu le kapu choi ral rang sini hriam nam chan tu zong ani tel chon nilini zan le nazi pahni tiang chan an pek I Israel ni bele nak nazi som bele naka nazi som li le panga chunglong angai andu ning in Israel chawza ni atu alawa chun an mi hren mi chu pakhatte te in kan tha lai tia an than chap Israel defense spokesman ni chun mi pi thaya Uganda ram Entebbe airport chu a hlat tuk ruanga ral kap kan tha kholai lo ti a than I mi pi ni Israel ni tapung le ral rang hatlak na angai pi ballo ti ani fiang tatak hui lung adong tatak chang ral rang na ni chun vam pang chu an bawi German nu ni an mi hren mi na passport chu arak check I an min au mi pau in khan khat leya lut ding in afial na Israel mi pau in khan leya an thial na hi concentration game a selectia anti vlei chungral pi tho oi ni liawa khan juda museum mozat chu Hitler ni arak thim na I arak tha virna ral rang pol du ning in Israel ni atwa lo a chun in pakhat nu pakhat ka tha nan silai tia an mi hren mi na chu an vun chim chon nilini asi ral rang ni Israel chan apek mi chung I nazi kullali man ai du ti lo mukbet sarzong ai no tuk chang ama chung baki boy asimi ramdang a ral kap tin tran kai in acham phone defense minister Simon Peres ni Betser chu ihno dingin afial pengve Betser ni athi shroi mi na munhla pi ral ram I kalpi chu afoilo ative ral rak bol ngian le an hriam nam zai bantu asi a thei fiang phone lo
asina in hibantuk hi idiamin ni ma lema ichuana ka man amang ti jong Simon Peres ni athei idiamin ni Israel ni so nak a man ai tim chang nilini ra rang chan pek mi chunga nazi pathum chunglong chan tang chang. Day 5. 3 hours to the deadline. Israel chu adir nak mun adir peng ral rang hen hatlak nak ngei ai tin nai sailo chuliawa chum an hren mi chung le pol an si awang tuk chang an ram roi tu na chu an buai no peng ve. Give the hijackers what they want, they screamed. Just let our loved ones come back alive. Ral rang na ni chun Israel mi na chu tha ding in timlam nak an vun ngei pa chang sara ni aphan chem mi a ing a haw sual nak ngei lo mi tha an si lo nak dinga ral rang du mi tu pia ka haw Israel khul tong pol an tha nak dinga minute tlom pa long ai du chang vleipi na kho ai tu ni an thin ani dom chiao na cheu khatla cham nak he Shen mi chungkar Paul an thin hang tuk chang Tel Aviv Prime Minister zung chunga an lu noi buai nak an tua Israel ram hruai tu na cha tur khoding astilo. For Israel's politicians, the pressure is intolerable. Ral kap thon nak mangi chan lo in ral rang du mi chu tua asilai tia thong an bun chua. Frustrated because there's nothing they can do to influence the situation except give in to the hijackers, and resigned to doing just that. Ren mi chungkar na cha chun thong pang tha ngai ase asina in ma long asilo volei pi chu Israel chawza ni a hlen ziar ai. I have the highest respect for the feelings of the parents, but deep in my heart I didn't have the slightest hesitation that it is either to release them by force or to lose them. Idiamin zong ni Israel chu ka kutanga akun arakti volei pi ni thang that ngai dinga airak ruave Israel chawza ni ral rang na chu anoli zarpi ni zan le nazi pakhat nazi somsari le pahni chung chan sau piak ding in anoli chu nu a thong an thak mi an hoi le pol an chua vir lai ati chan an nga chap Israel rap chia mi a ani ok chin leng mang. Pro-Palestinian extremists who hijacked an Air France jet to Uganda released 100 hostages today before a deadline for death expired. Rarang pol ni chun an mi hren mi lak a Israel mi asilo mi pau chu an choi an rama an kilter virna. But for Muki Betzer, Muki Betzer cha van that patak ase an chua mi na sin I thei a her mi tam pi thei kho azum chuti chun mi an chua mi na ni chun an hu mi le an thei mi vial te Muki Betzer sina an chim. The eyewitnesses rack their brains to summon every morsel of crucial intelligence. Ral rang na chu minung paruk an se duty chan ani thleng a duty mi pau ni missing gun ani tlai cheu khat ni antaya bom ani thlai ti mi na besar ni avun thei vier a her ngai mi chu zan nazi hlei ni a an mi hren mi pol chu tuang laya an ril ter vieri nazi pakhat a chun ani hil vier na ti mi hi ase chan ning ding plane avun suai kho chang besar chungi boy asimi joni ne tawa nya hu zong tin tan akai nak in avun tlung ve chang besar le Air Force leader Sosani na he mi hren mi chan nak ding boy pi in zan zong ani hil lo amina Operation Thunderbolt tia an awi Operation bipile ti nung pakhat ase an mi hren mi pol chan nak dinga hin step pathum lam pathumin khokhan nak an ngei pumpak cheu an bepi tak step pakhat naka commando pol Israel commando pol NTB airport tumpi an haw hi akhir tak mi pilot Susani rian se Susani ni chun C-130 Hercules Van Long pali commando phur tu ding athi shroi lai I mail thong ni le zanga I ahlami ukandaram aphak pilai mile route to Uganda.
NTB airport a chun terminal building pahni a e building thing chakleya Israel mi na chu hren an se kilometer 2.5 ahlat nak thanglaya building thar pakhat adir an khokhan ninga chun zan muilak a airport dian tuan tu na thailo in vatum anitim amai sachem asusani atum lai anu minute pasari a adang vanlong pathum anbun tumbelai vanlong tumnak ranwai mei awang mi chu zana chun mi asiton muilak a arua nak bak in tumris ahaw azen tatak chang. Stage 2. Step pahni naka chun vanlong dang pahni avun tumbe bak in commando som thum rual nani chun terminal kutka an fu chot lai hi ka karlak zong hi mel ni bak inai hlat ukandara kap zarwalin ma building hi an ve ni control tower tiang in ral kap an duty phone a foido hi mukibet sarle athi shuai mi na chu ukandara kap bantuk in ani ruk ai lai idiamin motor bantuk Israel ramin ani ken mi mang in terminal lei an pan lai idiamin hi chakai nak man in anti mi asiruanga idiamin motor bantuk chu ukandara kap nani andir terngam lai an zoom lo Mercedes anak mi pahni le jeep pakhat na hi Israel ram in ani phur a haw chun ukandara kap na chu kalkan kho ani tim step pathum nak a Johnny Netanyahu ni ral kap tlompal he leng le in ukandara kap pol chu lente arak chelpi na lai chu lewa ral kap chheukhat ni terminal kutka a anvalu no velai ral rang na an tha di nu a an mi hren mi pol chu an chuapi velai and free the hostages. Saturday breaks at Entebbe. Zarteni asichang chan khia ni thai jinglong asichang Israel ral kap na chu kamda leya an zuang leo ti hau man ni an thailo nazi pundet chung an ngei Hercules vanlong C130 pali na chu ukanda lei panin an zuang mel thong hi le zanga ahlami ukanda phaknak ninga nazi pakole cheu chung zuan haw Operation Thunderbolt chu avui thok chang Israel vanlong khulton naklam hi ti anong datak tipisen chungi an zuan ahawi tipisen chungi an zuan lewa hin anral asimi ram pathum Egypt Saudi Arabia le Sudan na radar ni atlai kho an mu bak a chun ka lo nga bak lo mi ase radar ni atlai kho lo nak dinga tipi chung a aniam kho chon zon haw vanlong hruai tu susani cha chun thantri pi chualo ok thalo Hiliawa hin NTB ya chun Peter Azomi kumsom sari le pani mi chu an fen nak in sizung lei pan anrak ikim sizung lei pan pi anrak ikim afapa hathup ni zul atimi an siang lo Hercules vanlong chu avun nai chin thua ma mukubet sar chu ati nun nak chem kutka lut dingin I volunteer bet sar ni hin dal ka pathum helong building maile kutka pathum nak mi an fen nak an valu no lai besar hi oikhat arak sung chang ruanga airal ring tak chang aluan chia kum hi khan Israel ni tlak le ral tuk naka besar hi airak itel bal Palestinian ral rang pol ni siang in anrak lu noi Israel ral kap ni anbafu na ral rang ni anrak hu masat ruanga siang hak chia pol chu anka na hak chia minung kul khat bak Palestine ni nyan ral rang na ni anrak tha hi thing ni hin besar lung afa ter tak
zantim asi susani chu tum avuni tim pa chang a tho avuni chuai ton som sari le pani in arit mi van long chu mui padap laka tumter avun itim van thata airport runway chu amu kho mei arak cheungel chel Hercules van long mai chemni chun vole avun lam ukanda ral kap nani anhu bak a chun bel chung vok sa bantuk asichang zantim nazi hlei ni le minute patni asi mel ni ahlat nak terminal mi building I an ren mi na chu it vier changdinga an ruwa anzum ninga chun ral rang polong chu a thu dir mi an chang lai foi tak in kan ka kho ani zoom aran kho chungin terminal le pan hau chang Israel ral kap mani chun terminal building chu fiang fai ta tak in an mu khoi control tower out chun ukanda ral kap po cha New Zealand ko betser ni chun atu ukanda ral kap mu lo liawi terminal phan chu abepi chem ki achin len ha Betser hi ukanda ral kap tingtan pe tu asibal ruanga ukanda ral kap tu ning ding asikawati ia thaijal moto araliau mi ukanda ral kap ni avun mutika meithal chu athir choli betser ni chun zai mana rel hau terminal building leilong khi zo u tia cha na asna in Netanyahu chu unit commander vasiko ukanda ral kap chu kapchol dingin nol avun pek na ukanda ral kap achol chang man lo foi te in an hil chol asina in ukanda ral kap chu avun tho than machine gun ni anvun noli machine gun a chun silencer ve hla ko meithal ka thong chu avan khok durmar an khokhan nak avun buai ngai chang They've lost the element of surprise. Plan is in tatters. Ukandara kap nani chun motor chu anvun ka from tak a terminal building an phan lan meter leisari ronga dirlo ok tha tilo lu chot anga tilo betser ni akokhan mi athen hau chang tung lein vun kap na man selo ral kap pathum i 3D terminal chunga bate lu ai tim chang
think all of them. An kap, an bok, an kap, an bok. Mi thal puak thong ai pe thua ma. Shouting, shooting, hell. Thong pang avundai duk chang. Betser ni chun ral rang an thi vir lo ti thai. Midang na chu kutka pangana kha chun an balut khove I chuka mun chu ral rang pol idin nak bun ase. Ukanda ral kap pathum na he anikap I chun shriam nam I can velo mi civil mi pathum minung civil mi minung pani he anitong ka ding mosi ka lo ding da. Papakat ni chun tai som le aban zia ma kha amui ra rang na ni bom ani khai ton I athai diga teng bakena ka le leng la ya nget Netanyahu le athi shoi mi na ni te nak mu shim an rak kim ve chung le ya besar le anaw le pon hani chun ral rang chi an rak mi thua ma ve that the first bullet must hit him before he shoots and kills you. Mei thal khu chu avun re ziar mal I ral rang zong an thi thu chang Israel ral kap na ni chun achung le ral rang paruk na chu an tha viari building chung chu an kuta a chang asinain control tower le a Uganda ral kap an bakpo sen takri The Ugandans still control the apron. Israel ral kap atlu Uganda ral kap chu an tam tuk ruanga achel ti loi an ruai tu chem asimi Johnny Netanyahu chu anun nak aliam ruang mang ne lai Operation Thunderbolt ral tuk nak chu minute pasari chung asichang Uganda ral kap an tam tak an ruai tu chem an ka teng baki an ka chang ruanga betsar chu ruai tu lu chem asichang leng la ya chuak thani Hercules van long Israel kap zangi rong phur tu chu entbi avun phan ve bak ase betsar ni chun Israel ka vial te chu leng la ya anma bom chan ding in athan nai Uganda ral ka nani rak kap na man silo nung la ya no so ani tim lo The Israelis crush the resistance. Uganda ral kap som ni rong shil chang in chung le Israel commando nani an mi le sa na chu an chua pi pa chang na mi pakhat William ha thuf belte asi awang a chua ve chun anu Peter kum som sri le kum ni mel kullet ni ahlat nak kapala si zung mi atlun ta ka haw kon my mother. I only hope they would find a way to save her, to do pilot something. susani ni van long atum ternak iminis som nga pakua arau nuwa chun an chan mi Israel khul tlong pol he tlung ding in an zuang than an thong pang chu Israel an phan hlanin arak thang tatak chang A week by Arab terrorists in Entebbe, Uganda, have been rescued and are being flown home by the Israel army. an ruai tu Netanyahu bel aruak he Israel avun phan Israel ni ral rang lak a te nak anga than tuan bethar atial hoi tuan bethar avun tial than Israel has triumphed against all odds. Hiliawa Robert pani chun afapa mu velo official nani
zung chung a an lu pi an bun dot hlat tik a